Coba juga nanti bagai jodoh dan dapat kerja. Al kaya. Orang menyampaikan play. Kalau youth society ni activity committee members of ILO. Jodoh dan al kaya.
jaju Tanani beceke beju Kulomo maya babu shunano jaju Jolanda kirum chobai fudi chini baba Nishira shukshawari boku wati Jodona sung nuk laika sini sigla sigli raune brownie fashion tai brownie traditional hing mui purabui rika tabuke sung sini shemane sung kainai ta kisisa ayengo sederhana bagoi miss call songno kisisa lama khainan bagoi pati haiklai sung jotono nailane musunai seven ni miss call sabong kamun paui thangkana pada ke sendau nailane lenai ready 1 2 3 miss ready matmalai 2021 miss oi chhongno samana farid nani bagoi 2020 ni miss call bai jamaka tutul jama korate Mr. Balai
山看来，山高带你进山西北，还有你冰给奶奶，老个来个来进罗哈。আমাদের দেশের নাই মানে সেকেন্ড ভারত চলো ও ভাই রাতে রাতে সারা ভাই দিয়ে ভাগ করো ভাই তো হাই হাই যত যত করবে বলে অপরো মনে লাম তো গেলে নাই আমরা ইয়াগুলো তো তাই খরচটা পার্সোনালিটি Selina Kalai 2020 Miss Personality Mandan Miss Selina Kalai bahaya tiga jaga jatuh dengan bersama bhai bini himui punong nai abang iya bolo taklai om program design final designer Cine Bukhuk Miss Sandra Kolone Bhainat Kainai Cine Dang Desang Kawo Bhom Kawo Program ni Designer Tapi ini 2021 साल Miss Designer Bhom Program ni Design Kawo Jatana Part Kare Miss Sandra Kolone Bhainat Jama Karate आपण लोग लगे आनंद रहिए और पांडा स्पॉन्सर करेगा अमिया कलय असम राइफल जम्बू जलाने आपण लगे अमृत कलय बीएसएफ कुशमोनी कामिने आपण लगे तमो बंदूक कलय असम राइफल तुइजो कामिने आपण लगे तमो बादल कलय फॉरेस्टर आसमिने आपण लगे तमो सम्राट कलय असम राइफल जम्बू जला कामिने आपण लगे तमो महिला कलय सीएसआर जम्बू जलाने आपण लगे तमो मिस्टिखानी कलय सीएस तुम्हारा सराने आपण लगे तमो मिस्टर विनोद कलय तुम्हारा सराने बड़ा ओ प्रोग्राम नो स्पॉन्सर करिया गतरा प्राइस ले हम भाई घरे ओ प्रोग्राम नो पैसा करने में बाबू Saklai rinani bagoi cini jajasra ready yang za sung stage saga review nahnai cini tinini o pandana judge khlainai Miss Puja Kaloy bo khoroksa designer bo national level ni designer cini o darkai kamini bo Mumbai ta bo tongo Maharashtra bo sung jatano palkai bona jafa khoroboi cini dangsa saga sari lenai apni loge to chinoro judge khlainai Dr. Bishwadit Kaloy bono bhaina sung cini dangsa sakawa ringui nahan lainai result sung ta kisi sane bisi kono declare kharai jotoro bakhana kisi sa gas file di sabong no Fighting sung tabo hailo hai taklai bisini Miss Kaloy tai Mr. Kaloy sung tabuno maislam bai mairong saijak tui khlai sung khali bisini bagai calendar eba salmari bisi kaisani o calendar o borong ni mangpine rejak nai te Delhi George Miss Kaloy tai Mr. Kaloy George Miss Puja Kaloy sini bus kang batar jak tai sini Dr. Bishwadit Kaloy taklai bisini Miss Kaloy tai Mr. Kaloy ni patai lai bungni result no bro Shrai klai lukuri bus kang saklai khenar rane bagoi ang borong no jora ya afar jago hambai Halo Hari kaham joto nono So Miss Kaloy any guess Anuja
Okay. Hello. Apa? Ang Miss Koloy ni pula bumung sagla. Pula first runner up ni bumung si sajak nai. And guess? First runner up. Guess? Victoria Simi to winner in Yablina te ono kilama winner nai. So Victoria do Simi sing winner khai ang lat oro jotto nai thla thuk burok tongu tai Shikla rogu tong. Victoria, first, second, and Miss College student Victoria non nai. Hi there. Huh? Wow, she's pretty. And Mr. Kolai? Huh? Oh. Okay. So first runner up Miss Kolai kuno guess kari kya? Okay. Sabo? Wow, that's a great guess. So first runner up Miss Kolai is Santipriya Kolai. Please come forward. Bas kamu Heidi. Jodoh pal khai japa khorban bagai koyo. And first runner up Mr. Kolai, any guess? Time? Okay. Sabo? Tayo tunggu. Simran Rokoni mo tunggu related to that. Anyone who is related to Simran? So first runner up Mr. Koloi, Rahul Koloi. Rahul Kolai no koi nai sini biskango khai bata phene ne bagai. Rahul Kolai ni bagai. Jodoh pal khai jafa. Bale bale ka hambai. Rahul Kolai te. And second runner up Miss Koloi. Barsha Koloi, please come forward. Mr. Koloi, second runner up. Oi, kisi bala. Sanjay, please come forward. Now, Vishwajit, I would like to request you please announce Mr. and Miss Koloi. Dr. Vishwajit. Mr. and Miss Koloi announce Hello, any guess how Simon, Mr. and Miss Koloi? Sinaro tak isa prize to, Mr. Personality and Miss Personality. Any guess, Miss Personality sabang kana? Anyone? Sample. Anyone? Kaisa ko bobo. Kalau youth society ni adong somno. Jodoh dulu. Sini haya sakawo
Saya kelai baca di saya sakawo ringna ne bagai hai manjak phane ne bagai narong no ring hor jagai tongo kolo youth society ne adong songno sini mic ni khorang khanai tongnai kona begana o tongnai dugan pado tongnai ayang uyang kasari tongnai sini kolo youth society songna kolo youth society ne adong sono ring hor jagai tongo narong no stage sakawo phane ne bagai hambai ini je Mr. Koleong nai bin bagai sokat tongo 10,000 rupees cash আর মিস কলো ini bagi tongo 10,000 rupees anyone seman nai tine horo Hano hai koi dai Kolo youth society ni executive member Norok jai jaga phane tongdi Sini samung no jai jai khaine ne bagi norok no ring hor jagi tongo sini stay sakawo Phaina ne bagi hambai Miss personality sebang kana non mote anyone saya di sini kan Miss personality sebang Miss Victoria Apa langgan no? Kan yang excel lagi yang kita lain dong na. and Mr. personality sebang kana Sakla. anyone Rahul Koloi. Rahul Koloi ne bagai jodoh jafa Sing Koloi Koloi serau Goro do jafa promo chahori angga ke bhai ke nai ba bhai ke hor ai le nai Ada hal koi nai kalau youth society ni executive committee members ongno sini hayawo phai sumai baksa manda phane ne bagai kalau youth society ni executive committee members je jaga phane tongdi sini mic ne khorang khana mane loge loge sini sei sakawo sini haya sakawo phai manja phane ne bagai ne norok no ring hor jagai tongo Koile sini kalau youth society ni executive member dong no koile norok ayang uyang ong ya woi jorana oroi poroi khaya woi jorana nangkuk mani jagawo jai jai khaina bagai norok no sei sagawo ring hor jagai tongo Kesang sokata. Nuai yang order ini terlai. Amna nutun ni kan. hello Mr. and Miss Koloi ni dapat announce kaya nai sini GS Mr. Bisnath Koloi Halo result please result ek card dita result ek card de result card kamai thaka eh no naam hai lang ya Provide balance control center. Mobile awam kena naik ready. Tahu ni ni. Mana jangan. Mr. Koloi Miss Koloi ni result final kya sagla sinai okay asal le le ya Mr. Koloi नाम से साइमर का उनका तो सासे विश्व कला दिया तो कोई साले मिस्टर कला का विश्व कला जो तो पार का जब घरों दे
aboni pore ang Miss Koloi ni bagai yang koinai cini presiden sarna kisah gosona kelahiran bagai. 저번에는 홍사람 사범 사다오 사범 사디 아스 레야 Miss Koloi 2021 사범 사범 Miss Victoria Halo, hamba siapa nama? Oh, nangka pakai BCD. Miss Koloi Victoria. Bisho Koloi nangka pakai BCD. Bisho Koloi. Bisar Koloi ini. Faidai berkang Bisho Borone Bangpili. Kalau youth society ni balik lagi taklay 2021 ni o pandana songsarmani bisiktik lagi belai khatung khatana bisiktik lagi kya abo brown trophy na tisari lainai puila taklay dara manlay aphano khali ni bagai tough khali ni bagai tayu kaham klay preparation na di khali man mazat okay engka puila na first runner up Mr. Koloi bono shokat dafaran bagai chungchini judges Mr. Dr. Bishojit Koloi na angkoi nai first runner up ang first runner up na rinat bagai koi nai trophy rinat bagai koi nai ang joto nano joto Mr. Koloi Miss Koloi sama ulkau final bagai koi finai Beskang thane rana bisa ulkau final bagai koi nai Mr. Koloi sama line ke pasangan bagai ang koi nai ulkau sudah first runner up Mr. Koloi first runner up first runner up Mr. Koloi Beskang thane bagai koi nai yang dakti ke depan ni wan sogui nutong kisi sa nasing di brono rang buta para nang nebile nangya tu ba bro treat order nang lag tu ba okay Dr. Bishojit Koloi yang first runner up brono bini trophy tai bini check na dafar nani bagai jotono pal kata ba khorab lagi bini scroll trophy tai check dafar nani bagai sung brono apa ni ulo sum dakti laino takesa prize thang lainai first runner up chini Mr. Koloi no Shogat Jafari Dika Dr. Bishojit Koloi belai ke hambai tabusung Miss first runner up Shogat Jafari nan bagai sung koinai chini member Thai Education Secretary Borong Karang Mamarotin na koinai bini Shogat Jafari nan bagai dakti lagi first runner up Miss Koloi first runner up Miss Koloi scroll tai check apa ni lagi trophy Jafari nan bagi ang koi nai apa ni ulo sung hanya hai buskang hasing sung agaw lai dai
First runner up ni school. Silakan dos. Beri kayak. Orang cari kelas. Abone ulo sang Joto na pal khlai japa formane bising dui bora soka jafar jaka abone ulo second runner up sini Mr. Koloi second runner up no bukoinai bini scroll tai check na jafar nani bagoi sini AGS borong borong subol koloi no second runner check tai abone loge bini scroll the trophy jafar nan bage ang koi nai take take khai abone loge haina hai ang koi finai jotono jafar khorobe bini prize no lam sogoi rani bagai abone ulosung jafar lainai second runner miss second runner up second runner up Miss Koloi bono Zafaran bagi angkone cini cultural secretary borom garangju Gangotri Koloi no jotno pal kata program lagi sung scroll check tai bini trophy Zafar lainai kebo khako jani kau ya buskang dino tai bo haina hayom hai kotor panda phainai aja ko bono participate klaimano aboni iya gulo dakte khlai sung Mr. Koloi by Miss Koloi ni Shagana Zafaran bage bosung tiar tongnai Mr. Koloi na Zafaran chini Koloi Youth Society president tai Miss Koloi na Zafaran chini je jangai phainai chini buku puja koloi jafar nai kintu tai kaisa tongku aja kabo personality tongo miss personality no soka jafaran bagi angkoi nai chini koloi youth society ni or assistant organizing secretary borom garang bongesh koloi na angkoi nai borom garang bongesh koloi na angkoi nai miss personality no soka jafaran bagai Victoria to belai lucky nei mano ba taklai nei bodo translai na khodo ja katama kuni check mana nai to mo first bo miss personality bini phonogoi bo pila ni check manai bo scroll bo manai trophy bo manai aboni Angadang sama koi nai kisah tak lagi Zafaran bagai tai buskang ni pandano agak ujang na bagai Tabos Mr. Personality no bahina sang Soka Zafar lainai bono Soka Zafar nan bagai angkoi nai sini raksa adong das subas tong angkoi nai bono Soka Zafar nan bagai Ana pardo
Belai ke hamba jatuh na japa korang de pal klai. Taba last lesung Mr. Kolai miss Kolai na sung soka jafar lais nai. Pula angkoi nai Mr. Kolai no soka jafar nani bagai sini presiden. Orang kenang Purno Mohon Kolai na angkoi nai sini Mr. Kolai ni soka na jafar nani bagai. Mr. Kolai ni trophy, Mr. Kolai ni financial jebo prize money. Kai bini Shogana Zafaran bin trophy na Zafaran na bagai. Jatara pal kata bagai. Taklai misini Mr. Kolai. Bishwa Kolai. Belai kelai hambai. Jampui jalani Shikla Jampui jalani Mr. Kolai omoi. Bo Jampui jalani Manarka belai ke hambai. Sini taklai belai ke lucky ini mano. Jampui jalani Kharaksa Mr. Kolai taklai se marka. Bona scroll reka sini presiden orang-orang Purnomohon Kolai tai 10,000 ni jatuh pakai jawab kolai 10,000 ni cek 10,000 ni prize money bo Rizaka tai bona bini jago trophy bo haine tise Rizaka abar iya gulo Miss Kolai abo khobor Miss Kolai bung sebawi dong kamla Victoria Kolai bona sokat jafaran bagi angkoi nai Miss Puja Kolai no Miss Puja Kolai na koi nai bini sokat jafaran bagi apa sini kaisa mukumu aboni loge loge Mr. Kolai Miss Kolai sini Kolai Youth Society ni official kaisa agreement na soi mak layo khali nije calendar launch nai o calendar o Miss Kolai dai Mr. Kolai ni khore tong nai aboni loge bo pal kaja bo khore lage aboni iya gulo sun haini hai sini tai Kharaksa Adong borong kenang Shailen Kolai tai Kharaksa Adong Mr. Subut Kolai berano koi nai joto nono jara tini first runner up second runner up tai Mr. Kolai Miss Kolai ongne rono flower bouquet Jafari ran bagoi and tai kaisa ang koi nai sini designer tai o program no design khai nai Miss Chandra Kolai no ang koi nai dang sasakawo Bangka belai bangka. buke na Zafaran bagai joto na buke Zafaran bagai Miss Chandra Kolai na koi nai bo asset Kolai nai tatau Kolai o program no design khai ka koi nai bini o gorono bo buke flower buke Zafarai brano Oke, belai ke hambai. Sung crown rilayako Miss Kolai no. Oh crown no rinani bagai. Miss Kolai na crown rinani bagai sung. Koinai sini designer Bukuk Chandra Kolai no. Bini crown no Jafar rinani bagai. Bini kharaga o crown no thebai rinani bagai. थांनायनि 2020 नि मिस Kolai Renuka Kolai no bukoinai dan sawo kisa faina bagai Jung o pandano chono sponsor khlaikya hai jung saklai view o pandano sponsor khlainai bagai hai saklai view o Miss Kolai dan Mr. Kolai o pandano sponsor khlainai bagai chono chuba khlaikya tai sponsor khlaikya Omio Kolai Assam Rifle Jampui Jala Kamini Amrit Kolai BSF Buishomoni Kamini Monto Kolai Assam Rifle Tidu Kamini Badal Kolai Forester Amtolini Samrat Kolai Assam Rifle Jampui Jalani tai Mohirai Kolai TSR Jampui Jalani tai Miss Tifari Kolai TCS Dumasarani tai Binod Kolai Dumasarani jotono pipeline hambai tai osek sawino tinini sini Miss Kolai tai Mr. Kolai ni pandarono mothak jaka lastly kaisa group photo naran bagai angkoi nai sini Kolai Youth Society ni official jara camera person angkoi nai kota kawo
গ্রুপ ফটো ni bagui tai aboni age chini oro miss puja koloi belai hakchal ni simi chono chubana ni bagui ba chono naikola ni bagui bo phaija aboni bagui bo o kami o amsai ni khoraksa bukhuk ongoi bo asek success jongkha o success story ba bini kok thaine bosung phaija thaini khani nai eka ang koinai chini bukhuk puja koloi no bahai no o kau phaija nargen bagui joto ni buskango Pulano, congratulations to all the participants. Joto no winner ho jaga, shudu Vishwa ba Victoria semi winner ya. Je all jaga joto no participate khainai, joto no winner ho jaga ho. And omo kaisa opportunity no ni bagai ki omo no starting point na. Orang simi no tai bo all jaga competition no participate khai mano. So all jaga ke bo hari wai thanya. Norok all jaga kamani karon kaisa stepping stone. Pulano ni step ya peri manisi. So, congratulations to each one of the participants. Please, a big clap. Because everyone is a winner. Huh? Thank you so much. Hello. Ang goinay taglay di sini 2021 ni Mr. Koloi te Miss Koloi isa sini bagi busang kini himi thang nang the. Music. Hello. Mr. Koloi te Miss Koloi. Norong noring horta goi tongo sini stage biskango himui khana hai lukurong ni mokolo srai khaina ni bagai. Music. Bro, bersana benangnya, apa sini? Raita cuma hayang itu kan? Bisi bro na Mr. Koloi, Miss Koloi, Jepun mana ibu? Kisah pun mau sawo. Saya loge runner up, second runner up Jepun mau sawo. Apa sini? Raita hai si, orang dari kami itu kan? Music please. Bela-bela dah hambai. Yang nih. Oh. Hai dah hai. Injar kan time sangin bagai. Hai dah hai sung tinango masalah pinai tam ni hinba. Raja mongrau bahai no setting khai jaya ba. Abu